Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Ronnie V. Lingdo habayakren matkilat pathai khubor ha Congress Bhavan ha ka Sautrik ubanai kela lingkot arajara arpoar habakli sapang ka jingkno menteri ke sarkar MDA ba usha terwa sanklor tingka banyakhun na ka NPP kini ki arngut ki nongelam kila ong ba ka jinget ho jong menteri ubadan ha ka sarkar MDA kapau sai ba ka NPP kam salia ban thong na ka pisa bat la kam dai ka jingshisha ka NPP kala dai ban pensai ne kentan Kajingnya thu Menteri Sarkar ba usha thong hado san klor tengka ha ka NPP ka pau shai ba ka ba open pau ka long ka badai la ong ba GA Lingdo uba GA Lingdo ulo ong ru ba wan muddor ba pinpen be de ka pisa namar ba ki pat ba menta kim be satya bat ki shu am satang ya ka por ban poi ka election how ni usnam arajar arpulai bat ka jingkala kan sadon very simple lada ka statement kabawan na way ni ki minister badanang po ke MD government bakta ri ba bantedo ma right openly ya statement bakta ka long ba la offer you ban I san klur la da break ban rong ha ko ka NPP correct it came out in the press te kay ki jubak yung NPP ke jubak yung pi ka long ba simple ba ya kani ngim TPA bakan dan pum kata te lada kamdai ka basisya ka statement by the when the minister, but he was offered 5 crores, but contest from NPP. Then why don't you ask him and apologize? The chief minister himself and the NPP party should have requested him, please apologize through the press because you have given the wrong statement. Had he done that? No. And then what else? You go to any constituency, like Katsafiliki constituency, pini bayaka distribution of money from the NPP candidate. My God. From where did they get this? Nangno ki collect, kumno ki sampisa, nangno ki yon. Till lada fi ong ba, lada ki NPP ko ong ba, ka statement job u, weni ki mista kalong kababakla. Then if you don't ask for apologize, then drop him from the ministry to prove that you are not involved. Right? Drop him. Step away. Huh? That means they are guilty. Kiki offer. Many sitting MLAs, sitting DC, they are joining towards this party. What for? Huh? Do you think that you can fool the people of Media in 2020 election by money power? You'll get back their power? No. I'm telling you, people are only waiting. Money power will not play, believe me. There will be a change in 2020 election. Just wait and see. Ban pensisya bagadot kejing terwa bisa lane bakila yo bisa judan unuk tu da pile yo ka munong mangatu wong tu takadaw ni dan kam yin syari ban bisa ta ko ke poin menikong poin ba pile ine ba ki kertong na kiwi ki parti beladai ki sitting bale ki ex bale dala join NPP kinya kali ki ba sofo sepula nang kiyo katakan je kelih. Baik mau baik kelih sudah. Belajar NPP him judan supaya kali kiba lailak saulak sanla. Ki kali kiba tatam aku sanlai pula. Kensan teh. Kata ka pencisya ba ka don ke jing ai pisa, ka don ke jing sim pisa, na ke NPP ya kita kerto. Sampai mau pi so bisa mau pi. Kiba munsha nya li kali iban riu nyulak mentalatnya kali wasau sempula. Nang no yo. Taka pensisya, kaba kejengkeran, uba bantai dor, pensisya, kaba kita kan. Pikam baik, sampai mapi. Baik u kertong NPP, junya kalitan. Kajain barem, mobile barem, kali barem, sampisa pahu, yo nungno. Kaba kelikan je kata. Nanti kita kiki kebau pai bah semua kita tat dor ya pi. Ka politics kam dek. Ka politics kedeka kamyam. Dia nak tahu mangi pat babon ki pedang lihat seng kongres ngimbit ke jing bi joki marni soto dia kamyap kamem kawai ke sengi ngin sap jubab ya ki kun ki ti ki ksiu ki lawai ki pateng jongi pilale yu munca jubab pun dengan si orang itu ki wei kan mau haba pimset tangi ki zai beri pimset ki kun ki ti para persa
ki hakiman lejok dak kenal kata ketu ko pisa jo ki kanom la panai kata ke jing syakri ya kilawai patong jo ki tu ipi wi jingja kai hakala runga jimo ju perkhat jo ki brio kemut ka yeng ka ba bhatam ka ba remtam kali ka ba bhatam ka ba remtam de jo politician balai ngani tu ipi dengan lejok MDC Shogalang Session kisi para ikut Islam Police Council kita gi nong terai bilang kena semla nong terai Police Council giwan ki omba nilai tiga yang ke he banti posan mer ni mot ki yang jopi sekali ki anti yang baru di hutai pi kai ke bangamut ban ong pi kelar rumah jing mo jing perkhat ba ki yang ki bahatam ki beremtam ki behetam de jong politician ki kali ki bahatam ki beremtam de jong politician kemur ka jalayun ne po ka jalaju ke politics kolong mensuka mai spa lodon politics kemur rong politics ka bastet tam bat ka batik tam ban ka mai spa atau ka kata ke politics ka kata ke sensar kadar dinero dia kata mi apong yu pai la what be betul bisa kan ma ni don kam ki an ni don kam ki policy trikap bangin sayo ke cementor ya ki kun kiti ya bicara cuma kita orang ka bon mana ka pulit putih ka koi ka kia ka yo kam yang jam adong jam neglia ni don ki kun sama jungi ki bla biang ke pulit kelat kun ki benda ni hamde jadi action taken but I applaud the people of Nongkrem who have the courage to stand up to all these inducements allurement ni don kam ki nong thawai undai ki nong sampi sahi tengah ai ka jingi ro yaki pai ba nong kram ban landa ke tu yaki lada pikwa sincha khada ka ba khoi ka ba hok kan tai ya kun te kata ka action te na try ba ka model code of conduct kan patrika te na try nam te pa ai do kan no ka sha te rei ki pai ba hi sim no hakan ga por sim ne ka ai bokti ngam ong ban ban sao ban knya rei ban kan tai ku ni yang rumne ai mo pigi nong tabo ju nong kram nong nuksa ya kiwi yes Uba Roni pat ulaong baki skim sarkar kila kelalong kum ki skim jong ka sengsan hima kum ka fokus wala ka jing shisha ka long baka no kono ka skim bala ai da ka sarkar ki dei jong upat ba ini katu ka pisang ki pai ba kion no kila da bang bangi yo misim da karam ka ba ka garanti ka sarkar India te kamot ka de ka pisah sarkar tu pai ba be ban smutu kane kile ki aya pi menta stangsi benar kile si domdai ban yarap pi ki palba ki norap ki pendom kalau mungkin job election long sausna mencho ki norap ki kam jingra pendom long menta hadian sansnam pidang kendet pendri ong idam company arab palba ne bo pi kwa biang ka pu chung palba ki numbi official program kum ka program to manai nusa ni osno ko pun thorom kra tang wemele rumdai dongdai tang pertong jongka NPP la samskim non wemele ko pun thorom kra kalau ada ule wemele tang biang te le pertong jongka NPP te kamon hangne kila pani bakila long desperate banjob ma le sedekini tendai ngong ka fokus bak fokus plus kam dai ka program jongka parti NPP ka program jongka sarkar kalau handrai ni dai ki beri pada nongrem dai ki beri ki ba bo ya kecai beri hakmat ngim sya penbe yang ka jing penbe bisa jing penbe dan hamne ban chakriyo pai ba ban pai bukan wan ka roi ka par ban pai bi khon samna jongi kindon kalawai ka ba dang chakar me umde shu kalawai ka ba menta ki khon samna jongi ado chakar men yes pin pai menta ki khon samna jongi lalai wat kam shaba jayu kemud ki banang mesta lami kun sama jeng te kemud naktin paramiong is a brain drain kemud ki jabian jongi lami lu coba ndai in the literal sense ndai ki banang mesta kila phelo tan jayu ni dang kam shu ki professors ni dang kam shu ki lawyers ni dang kam shu ki doctors ni dang kam shu ki engineers ni dang kam shu ki scientists na kaseng kongres ngin yang bat pei bakum kita ngin pli kala baki khon samna jongi ki ne po chalala jom ban kan tiu ya karoi ka pa ban ra ban wengi ka jingdup ka jing sadin bar ka in pei bi khon samna jongi thau pilat kilati baki ni kinum pet ne na marba
hawa cingim persang punya cingim tadi komitmen dia nak tang ngimsya penbe hakita kilak ki kelur terwa ki seperti ini ni don hangne ban sekri pada ngaru don kun somla na kwa bi kun somla ikun jungai bidang somla indon kelowe na trai baru khai apa jela megle aju ni kwa buki kun somla jungi kinlong kita ki pamen toya jela ki banlong kita ki ban no senyang se ke jingbe jingbe aju jela banlong met jela megle aju ni ladang idon hi ke polisi trikam bobiang ki an ki bobiang inde ko we ki jela ke burus patam po ri